Dengi gel, dengi her çarparçayı Kürdistan'a. Şinavindان و چند رادیوی دنگه گردن باشکو دارین هجا ایرو 15 هزیران 2024 شمیل بروکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چند نوار روژه ده پیشکش بکن دمدم آزادی ریبر آپویه Arteşa Türkiye dagirker Pinyaşine dest bu operasyonu dagirkeriye kir hatiyarkerin ku hezin Arteşa Türkiye dagirker lige verel heremek fereh ya mezra esender günden Xaşkan leşek dirişk derev Başkale u geli delezeci dınavda operasyonu dagirkerine dair spekerin çavkanın heremi des şankerin ku beşek jo operasyonu berbe merga şişol ya gireday sorreji çune u operasyonu dagirkeriye her de çeber fred be hadraganın ku korucuyen heremeci tevri ve tevger edibin. Li Paris'e meşha jibu reber apore azadi li banyoya Villers label apaytaxta Fransa Paris'e de çarçoya pengava reber apore azadi ji perskrekra kurtre çareseri meşhat bekanin meşha Kurdistani bi peşenkter juvalan hat bekanin de mitinge de pişti rezgirtire daxuyane hatta indi daxuyane de hat gotun ku zede 25 salane dedi reber Abdullah Öcalan tecid tepekanin sunne mehenjitu agahi jenay girtin devlet Türkiye ve tecid de ne çareseri yapırs gereka kurt de ısrar dike pişti meşi juvanan ve peyameda. Gawaziyama hammi jwanin kurda, hammi kolanan, hammi deveran, lefxaw leberi xwadi derkevin. Bira düşmanıma baş bizanda. Em jwanin kur, haya em hebin, em canê xwe ji ber hebûna rêbera xwe bixin mertan. Dengi gel, dengi her çarparçayı Kürdistan'a. Xelkê kantona Efrîn û Şehbayê li dijî pergala İmraliyê meşiyan gelên Rojavayê Kurdistanê bi hemû pêkatiyên xwe ji bo azadiya rêbera potê dikoşin vê carê şêniyên kantona Şehba û Efrînê li qadan bûn li ser Banka İnisiyatifa gel a ji rêbera porê azadî bi sedan kes li bajarokê Fafinê li hevkom bû. Meşago ji pêşiya dibistana Muşa dest pê kir heta dibistana Şehîd Çekdar dewam kir. Li vir li ser navê İnisiyatifa gel a azadiya rêbera po Henan Sîdo axivî. Henan Sîdo berxwedana gelan a li dijî dagirkeriyê bibêrxist got em hêza xwe ji rêber apo dikirin. Heta tecîd pişkê û azadiya rêberê me pêk were em ê li qadan tê bikuşin. Endama Kongresdara Kantona Efrîn û Şehbayê werdê Şêxojî banka mezekira têkoşînê kir. Her wa bank li saziyê navnê têwê kirin ku erka xwe rabin û dawî li tecdê bînin. Mîtîng bi duruşmeya bêserok jiyan nabe bi dawî bû. Di çalakiya deng bide azadiyê de tecîd hat protesto kirin malbatên girtiyan ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan ku çil mehin agahî jê nayê girtin û ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li gelek bajaran çalakiya deng bide azadiyê pêkanîn. Li Wanê jî bi pêşengeya Tuayê derê gel û malbatên girtiyan li avahiya Dem Partiyê daxuyaniyek da. Rêberê Dem Partiya Wanê Yakup Almaç axivî û diyar kir ku tecîda li ser rêber Abdullah Öcalan belavê hemû girtîgehan bûye û got li vê demê destawî li vê polîtikayê beyanîn. Pişra parlamenterê Wanê Mahmud Dîndar jî axivî û behsa xespa vînê ya li colê mergê kir û da zanîn ku dewlet înkârkirina gelê Kurd bi tayînkirina qeyûman didomîne. Piştî axaftinan pêş reqe çalakiya rûniştine hat pêkanîn. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû.
Bigirseyi Serdana Şina Gerilla Avinar Merivan hat girin ji bu gerilla HPG Rozan Vildan Kızmaz binasnav Aviner Merivan ku dişeşe Nisana 2018 de li Xakurkê şehit bû li Amedê şîn hattanîn. Şîna ji bu şehit Avinar li navçeya Peyazê mala şînê ya 20 milyon hattanîn. Meya der û mettuat fedê bigirseyi Serdana şînê kirin. Di Serdanê de hevserokê meya derê Mehmet Emin Kılıç ji malbat û gelê Kurd re sersay xwest û got divê em destur nedin ku ev bigihîjin armanca xwe ya tunekirina vîna gel bila êdî ciwanên me nemirin rondikên çavên dayîkan nerijin. Nöbetên li dijî deste serkîna vîna gel hatine destpêkirin di roja yazdemîn de berdewam dike li Amedê çalakya nöbetê li ber şaredariya bajêr û 13 şaredarên navçeyên wê di roja yazdemîn de dewam dike. Hev şaredar endamên meclisê TJ, DPP û Dem Partî Meyader, Tuayder, ÖHD û Nûnerên Sazî sivîliyên bajêr û gelek kes tevlî çalakiyê dibin. Di çalakiyê de dewîzên emê rênedin qayûman hatin hildan. Li Êlihê rêveberên Dem Partî û DPP'yên bajêr û navçeyan TJ û Nûnerên Sazî sivîl tevlî çalakya nöbetê ya li ber şaredariya bajêr bûn. Li Sêrtê çalakya ku li ber şaredariyê bajêr dewam dike. Hev şaredarên bajêr Sofya Alagaş û Mehmet Kayse endamên meclisê parlamentera Dem Partî Sabahat Erdoğan Sarıtaş rêveberên DPP Dem Partî bajêr û navçeyan TJ dayîkên aşçı û gelek kesan destekdan çalakê. Li İzmirê jî TJ Dem Partî EMEP Partiya Azadiya Civakî Top Tip Partiya Tevgera Kedê EHP Platforma Meclisên Sosyalîst SMF li ber Sümerbankê li dijî deste serkîna vîna gelê Colemergê nöbeta adaletê da bûn destpêkirin. Nöbeta adaletê di roja nihan de dewam dike. Li Rihayê jî nöbeta li ber şaredarê Rihayê ji aliyê 5 endamên Dem Partiyê ve hatiye destpêkirin di roja yazdan de dewam dike. Li navçeyên Riha li Sêrêkaniyê, Wêranşehîr, Pîrsûz, Hewak û Xelfetiyê jî dewam dikin. Li İstanbulê jî nöbeta adaletê ji alî hêzên aştî û demokrasiyên Kedê li qada Şîşaneya Beyoğlu di roja heftan de dewam dike. Hev berdevke Kongre Demokratik Agelan HDK Cengiz Çiçek, Parlamenterê Partiya EMEP İskender Bayhan û gelek welatî tevlî çalakiyê bûn. KCDK ji bo 18 Festîvala Jinan a Zîlan seferber bibin. Kongre Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Ewropa KCDK bi daxuyanekê ji bo 18 Festîvala Jinan a Zîlan banga tevlîbûnê kir. KCDK got bazê Hezîranê ango îro bi hezaran jin wê tevlî 18 Festîvala Jinan a Zîlan bibin. Divê hemû jinên Kurdistanê û Tirkiyeyê jinên internasyonel serî festîvalê bibin û dengê xwe bilind bikin. KCDK da zanîn ku armanca yekemîna dewleta Tirk zû 100 salin politik qirkirinê didomîne her tim bûye jinên hedefa jinên Kurd. İttifaqa Faşist AKP MHP jî li ser jinan polîtikayên şerê taybet qirkirin asimilasyon tecît û dagirkeriyê dimeşîne. Divê em weke jin di Festîvala Jinan a Zîlan de dijberiya xwe dahsa herî bilind de nîşan bidin. Nurettin Çelik piştî 30 salan hat berdan û bi girseyê hat pêşwazî kirin. Nurettin Çelik di sala 1994 de di 23 saliya xwe de li navçeya Aygirî bazî te hate girtin û bi bihaneya xerakira yekîtiya dewletê ji alê dadgeh ewlekariya dewletê DGM ve bi cezayê müebbet hate ceza kirin. Nurettin Çelik di 24 Nîsanê de cezayê xwe xilas kir lê desteya rêveber û çavdêriya girtîgehê bi bihaneya Çelik nebaşe înfaza wê 3 mehan taloq kiribû. Piştî ku Nurettin Çelik îtiraz kir dadgeha cezaya giraniya Agiriyê biryara berdana wî da. Piştî biryarê Çelik du êvarê ji girtîgehê hat berdan û çû Colemergê. Çelik li qada azadiyê ya li seriya Colemerg wanê ji alê Dem Partî DPP û malbatê ve bi coş û bi duruşmeyan hat pêşwazî kirin. Di pêşwazîkirê de parlamentera Dem Partiyê Saliha Aydeniz Axivê got Çelik divê pêvajoya awarte de ji bo me bû moralek mezin. Li girtîgan zex tecît li derve jî polîtikaya qayûman didome.
یکمن قایم لجولمرگه هات تاین کرن لدیجی و یکی برخودان جی دوام دیکه هاتنا چلیک و مورالک مزن بده گل جولمرگه و کردستانه اما تکوشین آخو مزن تر بکن پشت آخافتن چلیک به کنوی که چومالا خو لبر مالا چلیک هفسرو که دم پارتی باجر کادیر شاین آخوی گود هلوست جوشو کنه چلیک هزدام متوا ام دبیجن دوی درین همو گرتگان وره وکرون همو گرتین سیاسی به تیبتی نخوش ورن بردان بیجی برخودانا لزندانا cenazeye endam hezin asayişe Süleyman Yusuf hat ve şartın endam hezin asayişe Süleyman Yusuf el Abdullah د 13 حزیران دل قامشلو شهید بوبو گرسیا گل جنازه شهید سلیمان جی پیشی آوایا مجلس مالبات شهیدان یا لطاقه انتریه گرد و به درشمن برن گورستان شهید دلی ساروخان لگورستان پیشتریز گرتنه اندام مجلس مالبات شهیدان فاطمه الجاسم آخوی گود سلیمان جبو پاراسنا گل خو تکوشین کرو حتی گهشت آستا شهادت تکوشین خو دومان ام وکه گل ظلم قبول نکن دما کسک هول بده دستریجی آزادی و حرمت ما بکه هنگ ام برسوی بدن پشره هفسرو که دسته هندورین یا کانتونا جزیره حسن شیروجی آخوی گود دوی پیواجه زحمت ارکامه سرکه اوه کو به هیزن خوین اولهی و لشکری ره ببینیک آپی شهید سلیمان صالح سلیمان عبدالله جی آخوی و سپاسیا بشتران کرو گود ام وکه مالبات شهید سوز ددن کو ام حتی داویه لسر خطا شهیدان بر سلیمان نه شهید مالبات تنیه او شهید توایا گلی کردستانیه پشت آخافتنان وسقه شهادت یا شهید سلیمان هات خوندن و رادستی مالباتی و هات کرن جنازه شهید به درشم و تریلیان هات بشارتن دسد و سو پنج روژن روژناوان سلیمان احمد جالی پیدکه و هاتیه رواندن آژانسا روژ نفسرا گاند که روژناوان و ادیتور بش عربی آژانسا وان سلیمان احمد دسد و سو پنج روژن جالی پیدکه و هاتیه رواندن و لدهو که تیگرتم روژ نفسه گود پارزیران ده 22 گلان ده کارین هفدیتین لیگه سلیمان احمد بکن و گود ادیتور آژانسا تو سوچ نکریه و دوی وره بردن جی پارزیر سلیمان احمد بشتر حسن جده درباره هفدیتین لیگه سلیمان da آگاهی دا و گود سلیمان احمد سپاسی همو کسی که جبوی هول دانه کر سلاوک تیبه جی همو خباتکارین آژانسا روژ نفسه شاندیه تندوشتیاوی باش بو تنه داخوازاوی او بو که حتی سربست بی بردان برتکین که هی بردوان بکه پارزر بشتر حسن دازانی که وان پارزنامه اوی گرد و پش سردانا دادوری دادگیها لیکولینه یا آسایش دوهو که کرنه و گود امد دمن پیشت دوزامی وکیل خواه سلیمان احمد ببین دادگی و داخوازا بردانوی بکن جخواه رونشنا دوزامی وکیل من روزنامه‌وان سلیمان احمد و 3 حزیران ده لدادگیها دوهو که پیک وره دوه بشهل چای شنگال شوات درکت و حتی نهاجی دوام دیگه چافکانین هریمی راگهاندون کجبو و مراندنا آگر خباتاتی دست بکرن لیج بر بای دجوار آگر بلاو دبه و کنترول کرنا شوات زحمت بگه هبده برخودانا 15 16 حزیران سلاوگر امردیج فاشیزم ببینیک هبده به مابسا سالبگر برخودانا کارکران یا مزن 15 و 16 حزیران داخویانیک دا هبده دیارکر کو باندور و انجام برخودانا کارکران یا 15 و 16 حزیران ایرو د سالا 5 و 4 ده هینا جیره نشانی چینا کارکر و گلن کارکتکار ده هبده گوته کوشرا شورشا یک بو ایلیدیج کاپیتالیزم فاشیزم دستلاتاریا مر و امپریالیزم پرکی شره رزگاریا چینا کارکر و گلن بنده جمزن کرنا و چپری شر در باسته به امنیتیج کاپیتالیزم و فاشیزم ببینیه خواه خستن بکن و شر بکن جیانا کولیتی نقدره نوچه داویه بیلانچو شهر غزای سو 7266 کس هاتنه کشتن وزارت تندرستی یا دستلاتاری حماسه غزای راگهاند که شهر زیده 8 ماهان دوام دیکده هر کم سو 7266 کس هاتنه کشتن داخویان داد کتن که 24 ساعتین داویده هر کم سو 4 کس هاتنه کشتن وزارت تندرستی گفت که حتی نها 85302 کسی بگیرانی بیریندار بونه بله گودار اینجا من نوچه داویه پیشکش کردن آنا خاطر ودن باشه